نمن دعوت دیا ملا کمالا نے بچ کے دیوانہ ساڑین چدورات کا وجہ خلیل اوتا کیا بیت وتی دور گفتارا درشان بکنا خلیل اوت گواوند پاکی نامہ کہ میں اٹھنوں کو روزے نوٹوں گلیں چاروں کو گوشداروں کا گلیں چاروں کو گوشداروں کا منی عزیز برات مہروان کوا سزانتکاری مراگش بار زیرو کا مانگا تا جاگا نا کہ انچو زانتکار استاد کوا سانی دیما پوشتانو چیزیں ابر بوشن مشار زانا کی یک بیدوی بھی بلد چوشک واجانی وتی دستور لوٹ پدا من پر لاچاری تلو سرشو دیما اشتارے نک بیتیاں چرشیا من پیسرا پہلی لوٹاں من بس کم و زانتکاری واجہ بابتا دیانو ایدگے پڑا پوتی واجہ مہمانہ کی بابتا اتکے کو ساڑیاں امانی ذمہ دیان کے واجہ استاد زانتکار ادا کائن تو گوتی بارزشتیں گپ و ابرا میں گوشم زانتا گیشتر کنا پیسرا منوتی براتانی سلام بشما سرکنا و آیانی نیاوے کو ساڑی نبے کے وجہ عشت کیا واجانی کاری جاور کم و نگیگ تا پمش کا آئے نبی تو دگے نا واجہ بعض واگ استا کے شمارہ چا نزدیک کا بگندہ و دیدار بکنا بلے قسمت ہم چشت کے آیانی دل مراد پورا مبند تو یہ مراگشہ بار مزورا او گل محمد اوت وتی نظار تنگیں کتاب دیمدرائیہ مرسید تو ساڑی مبی پمش کا من اتکگا وی مراگشہ بار زور تک دان کے آیانی کمی گندگا مہت خدا مرزی استاد کمالا نوت یو کا یک کسی نبی تک ماہیا یک مزنے زانش جائے و یک مزنے راج دفتری زانے و انچو شتانا گو یک قوم ٹیکی بندو کم نہیں بلکہ تمام بلوچ راجے بیتک اگا بگوشے کے پا درکو ما واجہ یک جوانی کسی بیتک دروگ نبیت یہ واجہ چوش روزنائے استعلیمائے ملکہ بیتگو دان کے 60 سالہ چاہیے روزنے تابنا کی روزنائیہ مالو کا باہر زورتگو ارکس وتی توان حساب پاوت چیزیں ماں وتی امپانا جاگا داتا واجہ آجی کمالا نوت 1934 عیسوی سالہ ما روکبتی بلوچستان دمگ چابار نزدیک کا وجنام گومازیہ اوت مراد لوگا ودی بتگ آئیہ وتی وانگ و زانگ بنگی چا وتی مکہ مات گورا قرآن شریف وانگا گن کتگ بزا قرآن سے آئیہ وانگ چا وتی ماتا دری برتگ پدا پا گیشن دینی وانگا کراچیا مولوی محمد عمر ریکسری گورا شتگ اودہ بس سائے 4 ماہ اسلامی پنچ کتابی وانتگو پدا وانگی نیم تمام جلا داتا واجہ وتی ورنہ سالیہ گو بلوچی زیمرہ مزن اب واگی بتک کسا 17 یا 18 سال کی آئیہ پا پالوانی یا تمبورک دستا کتگو زیمر پیڑا ایر کب تک یہ چیزہ گوشک لوٹاں کہ آئیے لوگ مردم ہاس واجہ اوت مراد واجہ آری پہ پیتی کارے سکی نمنو کی بتک بزن باز مکن کرتگی بلے اللہ دگا چیزیں منظور بیتگو چا ہما روچا پاد گوڑا گو بلوچی کوانے پالوانی زیمرہ بندوق بتگ گو زیمر امگرنچیا آئیا بازیں بلوچی کوانے شاعر پر دل کتگو دیوانا گوشتیاں وعدے کے ملا کمالان وتی پالوانی تا پوتو بتگو زیمری پا الکاپیا دربر تک اے زمانگا آئیا رند اوت دور باری گا بغیر دا ملائی دور باری گا صدانی کے ساتھ شاعر پر دل یاد بتیاں ہمیں شاعرانی یادتی گو بلوچی شاعری نزدیکیا ملا کمالانا گو یک شاعروانی پالوانی امرائیہ یک جوان شاعری ہم دیمات کر مرچی بلوچی زگرین زیمر و پالوانی دنیا ملا کمالا نما نام ہے کہ گو مزن نام ہے شاعر و گشندہ کہ لاتے چاہیے پیسر گوستگاں تو دگا لاتے واجہ ہمزمان بیتگاں چوش ملا غلام قادر دا جان محمد دور محمد شاداد اوت و شاداد شکر مزار ابراہیم بشام لال بخش چاباری ملا سال محمد ملیری و صالح خیر محمد نوانی عمر نوانی سلیمان و دگا بازی نے ہم بیتگاں کی گوں واجہ ہم دیوان بیتگاں و شاعر جتگش ما شاعری و گشندی پیڑا واجہ بازیں شاگردی ہم سر سوچ کتگو زانتکارن چوشک حمزہ ابراہیم رحیم بخش اسماعیل پنڈوک عبدالغنی محمد داد محمد و بلوچی زیمری مزن نامی استی 21 فروری 2010 عیسوی سالہ ما چابار بیران بودتو ما کل بلوچ راجی چورا کتوتی ابدمان جاگا شد
و منوتی ابرن چمدک ونڈ گراؤں چاہیے مراکش برجم دار آس بلوچی میوزک پروموٹر سوسائٹی صدر آئیے 10 برادر کمک کارن وتی شگر و منت گرگے جارا جنا چدل جولان کا منت وارن و دیگا 10 بندی ہم کنا وا اشنت کے آئندہ مچی کارو مراکش پکول بلوچانی زانتکار و کوا سے ازمکار و شاعر و گشندہ توامی پڑھانی تو کا برجم دارک ببن تو آیانی یاد مدہ مالو کے دلانی تو کا تاجگ نوک ببن منت وارن